jedan odličan krug za Petra. Čekamo i treći krug. Može. I treći krug. Stevanović, kik! Šampion Srbije u driftu za 2016. godinu sa novim vozilom koje predstavio u Čačku. Igor je prošli vikend bio učesnik u bugarskom šampionatu. Samo reči pohvale i za njega i za njegov tim. Još jedan put da zamolim publiku samo na ulazu tu u boks da naprave mesta vozačima. Drugi krug. Kako to rade šampioni? Igor Stevanović, kik! Se stalno dešava veliko prijateljstvo i nema sve krvi, što bi rekli. Tako i ovaj put u Valjevu dva vozača daju stvarno dvojicu koji nemaju spremne automobile. Treći krug. Da završi misao, znači dao i ustupio svoj auto svom drugaru i našem starom već drifteru Mirku Fabriju. Tako da, sve pohvale za njih. Goran Jeftić. Mala greška Gorana u prvom krugu, ali ima još dva u odnosu na prošlu godinu. U Čačku prvi krugovi su pali. Lepo prebacivanje kolena smjera. Lep krug za Gorana. Još jedan ostaje. Ali ima jedan dobar krug. Momak koji je najviše napredovao u zadnjih godinu dana.
koji sada već ozbiljno pretenduje na titulu i kod nas i preko. Molim vas veliki aplauz. Milo Đorđević! Momački nema šta. Imamo kragujevačkog kralja i kragujevačkog Zeku. Pre 2 vikenda Zeka uspeo da osvoji pobedu, odnosno prvo mesto Adria 3 šampionatu. Veliki uspeh za njega. Bezobrazno, drugi krug. I pored problema od samog jutra i sa jednim i sa drugim vozilom, uspeva da rešava sve i da se pojavi u kvalifikacijama. I treći krug, Milo Đorđević! Idemo dalje. Sad. Pre svega muški deo publike, a mada može slobodno i ženski deo publike, molim vas za najveći aplauz dana. Jedina dama za volanom danas, jedina učesnica ženskog pola u srpskom drift šampionatu, Milica Tikić! Prvi krug gotov, krećemo u drugi krug. Ajmo podrška, ajmo Valjevo, jedina devojka za volanom danas! Ajmo Mico! I treći krug. Jesam, ali sad ide brzo.
krug! Milica Tikić! I broj 16, Goran Burmuđija! Ovo nastavi šta se može. Dobro je. Dobro je u smislu da nije neki kvar, samo da vidimo da li je neki problema ima Goran. Da li je dovod goriva? Smolira, da, pa kao sad pošto je popravio svoje vožnje, sad ono 3 kruga mu je puno, kao može i 2. Samo da vidimo. Okej. Goran je inače bio definitivno osveženje u prve runde u Šapcu. Sjajne vožnje tamo. Ali zato ispravlja svoj prvi krug. Ajmo jedan aplauz za Gorana. Bukvalno moraju da se bore. I odmah treći krug za Gorana. Krivine su kratke i sa velikim uglom, tako da dosta muke ima da se ovo doveze, a da bude perfektno. I treći krug. Drž ga. Dobro je. Šampion u 2015. godini. Također jedan od stare garde. Jedan od najboljih vozača srpskog šampionata. Ali sa svojim ili sa tuđim autom. Ajmo veliki aplauz, Goran Simić! Sjajno, sad samo molim publiku, verovatno neko iz publike da obrati pažnju sad šta će pročitati Miloše, samo nek sačeka Goran. Kombi Valjanske tablice 068 CB, Opel Vectra Valjanske tablice 057 MP i Opel Vectra Beogradske tablice 991 YŠ. Odmah nek pomere vozilo Pauke napolju od nečih. Znači, molim vlasnike ova 3 vozila da odmah pomere vozila od nečih Pauka. Treći krug za Gorana. Sjajan krug, Goran Simić Supica! Idemo dalje. Drugi član Petrikon Drift tima, Sava Franović! Ajmo veliki aplauz za njega, ovo mu je druga trka. Nažalost, u čačku zbog kvadra automobilu nije uspeo da se pojavi.
samo jedna trka i to po kiši za Savu. Ok, drugi krug za Savu. I ovdje imamo kombinaciju Japana i Nemačke. Sava vozi novu generaciju Toyota Supre za 1, ali je ispod haube BMW motor. Još to nije uštelovano, napravljeno kako treba, ali želi samo da vozi jer mora da se uči. Idemo i treći krug, ajmo jedan aplauz podrške za